A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Haandani wanama watukufu wa msauze soma ya usikwa jana tindati fanya video sha izimiha ishole shamtsongeza nrejei vanu nrejei video ikawa ndo naifanya usikwa jana. Kwezi wanama watukufu tijota harikera di risane relewe rijue ndongo nzima engari tsahao hindi engari lindao hindi kale kalma ilo haina mzima dasi hajua ishu ya tsahao nishu ya lindao amfikiri hama umshili ujoka uhisa ya ushinda haina mzima dasi yelewe mwananya. Tijaba nuhele suala la Procureur General Ahmad Hamidu ikao liti mare ndondondo nga litiao mare hate makatiana suala handani rakaula dimuri juwe ya ukale suala lifanyi wa kusudi livuriziwa ili ritoolwa harimaumva wa raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ribaki harimale suala la Ahmad Hamidu. Abo sisi wasi kartina ila vision ya ushindari wone kabanunga rifanyi wao diversion hakanga rinjiao haku na uchombolesha ya haku na ulaani haku namnaje baadhi ya Procureur General Ahmad Hamidu ya rongoa ikao hamba makaulu ikao ya risikitisha sonti wanadamu wa Komoro holi honde mepri na ila arrogance ya ifanyilia o wa Komoro juzi ya kaurongoa kabati mru ya tutanabahi ya uka Ahmad Hamidu harongoa nai hadharau wa Komor harima zenzia zonti pia shawenji kwa jabaki harimu Ahmad Hamidu waonesa zembia Ahmad Hamidu ya rendo wa Komor ya rendao shawa tsombole ya mrajina eshaya somahani kwezi huka siwono posto zinji zafanyiwa siwono wanadamu wenji warongowa watsombolea Metro Fahmi Said Ibrahim Eshaya yo kangela dimuwa ya jea jitamke harimwa zerezo ya jeleze izweka ndo zabishi hao harimwa omva wa Ahmad Hamidu rangunde bursu yahe rangu ndo mfungwa hahe rangu ndo nomewa harma president wa hekur wa tribunal de commerce wananya wenji wamtsombole Eshaya hamanzishi haurongo wa ukangaruli ndao Metro Fahmi uje ujitamke ujibwe masuala yano haki iyo haki ya haina mzima dasi shau wakati nambia mwanadamu kanga mumlindo ya jaji tamke ya jeleze yo hake mwanadamu uobahe yaje ya jeleze shangela dimowe watanabai uka leo tsambia zuki wangu Jamal Mwalimu kanto jeleze eske Jamal Mwalimu ya hijabanu hajeleza ze kweli za ahe ngamjo amini au ntsina uamini pisko rango wakati na mpara ukayajea jeleze abungela dimwe hija ni mwishilie izo ya joya nambie
nizitunde kazokwelia kwa zondabo. Iyo nde kibinadamu. Shantina ujua ni mpare, ni mwambie kansoji tamke. Ikenja jibiwa na zila ya haba, ndudina bekaba nungu wa mbondao. Ngamina mwana mabano, ikawo ye mnanza mi homestay, komori ya heri. Wanziyo ya buka, rangunenda komori nga mdefande fahami. Shangene haki yahe. Gene haki yahe. Ntu defande fahami nga mdefande mwanadamu. Ikawo nguhondano na injustice wakato winchi. Halafuri wano usikwa jana. Metrofahami haja baadi ya rampara ya jaji tamke harmwe masuale kao dora muzisa haja hayajibu. Hayajibu na mnahindri. Hauzisiwa masuala hindri. Hauzisiwa kansoji tamke kweli husaidia Ahmad Hamidu omhondano ne bursu ya hahe kwenda Senegal. Nsoji tamke kweli husaidia au kuja saidia Ahmad Hamidu honomewa presida wa Tribunal de Commerce. Nsoji tamke urambie izo waziona wakatika wende waka avoka wa Ahmad Hamidu wakati andi hafungwa. Masuala mararu fahamia uzisio. Ramuzisa harma zerezo zinu. Harma manzishi na warongo wao. Metro fahami hajajeleza kahindi. Hajajeleza handani amboka ngamuamini ka Ahmad Hamidu hahundu baka. Batika mwengoni mwe mafundi wa msome samvuni. No wakati huo njaka ujua Ahmad Hamidu. Njaka namba mkataba itoka uyonti ya faminda minaye. Shati kafu tika some samvuni harma edroa timsomesa. Abontuwa na dhambi wakati toka uyonti ya mwanadamu ya jato westishada ya hai ya ukaimruwa itimsomesa pala shio le dhambi ya bongilonda ba. Iyo mada ya handa. Hajarmwe mada ya bili. Haonesoka mimi tijatita wane Ahmad Hamidu. Nendina mdailie nike avoka wa hai. O wakati ya fungwa. Wakati ya fungwa hafungwa hahindri. Metrofahami hazionesa hawadhui. Hamba hafungwa ha problemu za sheki za kanambaba ndrano baina ya gouvernement de l'Union ya Azali 1 ne gouvernement ya Mjijengo. Ze sheki hizo Ahmad Hamidu ndi ya kakesier hazirenge hazinika Mjijengo pisko ye mwengoni mwema lieutenant wakaya na Elbaki. Amjotia amtimizi rangu. Iyo ndiyo metrofahami ya unesoka. Iyo nde dossier mimi na mdefande. Kabajakaya ndongo ya detournoma harumwe dossier yeye ya mdefande. Vanukar jamba Ahmad Hamidu kajafanya madanganya mahala. Izo kartuzi jua. Ngarambawo ye dossier fahami ya idefande. Ndiyo basi. Hajibu yauka ye bursu ya Ahmad Hamidu wenda Senegal. Mitsinde na mnika pisko wakati huo njaka harmwe yezi. Honjia harmwe yezi ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi. Sinjia 2010-2011. Rifanya maha. Ne bursu hanikiwa kablia. Wende Senegal wadunga na wandu watsanu wenda Senegal. Abo mjamsaidia ye bursu hiyo. Haonesa wajau ya ukaya harimwe nomination yahe en tant que président wa Tribunal de Commerce. Njarenga fuvu tikaribu tihule. Haukaino akaunomewa 2020-2021. Yanomewa ni Azala Sumani.
habu Fahami hakana haki ya jambe zenongo hizo kajazisaidia kajanjia harimwa dosi yenyindwaji ezabaki za Ahmad Hamidu izo Ahmad Hamidu lejojibu Shahafahami hakaujibu izo ekaundo ramuinterpele ramtsombolesha ya ukahumsaidia ye bursu humsaidia harimwe nomination yahe wende yavoka wahaye wakati ya hiba izo nizo Fahami ya jaji defende banu ye honor yahe yamboka no njamsaidia bursu njamsaidia hohunda nomination ye dossier hahe kabajaka ya madanganya yokahahibi mali shabaka problem za check izo ndena mna Fahami ya jitamuka Fahami hainjeza ikawo haina mrutido alimu ngela dimo yaone kayo haki ya hatekeleza hinri hamboka Ahmad Hamidu en tant que procureur général kajajo juwa ya jebala yambezindwa jina ekatindizwe sirikali wa mwambia assalamu alaikum maswera Zayol kajajo juwa yambe ekatindizwe sirikali wa mwambia puisque c'est un procureur général ikawo yeye ngu défendre régime izo yakujambe bana harmwe conference yahe zila ndizo yambiwa ne regime ka endambe kadha 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 na hiyo logique ya procureur général yeye ngujwa defende bekwanguri worife sonti shangu jofanya tout le tout pour ya innocente il a régime ikaundo wa mruma puisque il est là pour défendre le régime abonge prêt yari uwe no défendre le régime abon tsu amini yo kametro Fahami il a eu tort puisque il y a des réalités ezo hafidu ya jamba balandazi hamba izo régime wajibiwa wareme koti wajau banu wanama kwezi ukabando banu rulo harmwe tofauti ya tofauti liyo nzima sonti pia 99% ramba gariwanilia uhindu shambao etat de droit dayinu rambao daula ya haki ye daula haki inu kejani kala ntizami opposant yo kanikiwe haki shawola uti opposant urumo ekange na haki yatambiwa kange na haki sowa ili rami opposant reulo harma régime e kamru kaja komete acte kaja komete crime karna ujuara be kayende ya komete crime no kaja komete ngela dimon nikiwe haki yangu iyo nda ila etat de droit ikaungari defende obanu 24/24 abole ukarna ujuari akable metro Fahami bahaja hawonesa uka kaja saidia Ahmad Hamidu bourse kaja msaidia nomination kaja kana dossier hahe uka hakibi rimbohe haki yahe yo haki yahe ya dia defende honor yahe ye etat de droit inu ngela dimori respecte puisque ngela dimu voranza uri rumiliwayo abona rijue namna rijoki rumilio wanwaji avangara mbao kiatu mwana maamine lani yonde kiatu banata dans le monde entier ye procureur général wanwandu kaungwa tsingu défendre zile régime wa dictateur karjamba zo legal zoti legal hata yomwe ngoni mwizo rikondamneo donc mimi nchuona reproche leo rireproche au Maître Fahami wakati kao sisi nderamu interpele
ramba kanchojeleze Metro Fahami jumwe bursu ya Madahamidu, nchojeleze jumwe nomination ya hae, nchojeleze amtanke huka avoka wa hae. Lewe mwanadamu hajeleza awonese onatetea ya ukano mimi njaka ya harma dosi ya Madahamidu ya ukahahibi mapesa she dossier mimi na kahui defende problème za sheki entre mjijengo ne gouvernement de l'Union. Donc a répondre question yu hawanesa wajau yauka wakati ya kaunomewa ayakamnikiwa ze bursu wanikiwa watano wakaenda Senegal njaka ya harmwe gouvernement asambi mimi honji harmwe gouvernement asambi tinji ya 2010 à 2011 na zinu wanikiwa avant abona mwede mwatsahe ya ministre de la justice ya kaya wakati huo nde ya wanika ze bursu shami mifahami njaka ya harmwe gouvernement asambi wakati huo aonesa wajau yauka même ya nomination ya hainu en tant que président du tribunal de commerce il a nommé en 2020-2021 shahardi ya sintindri hambaye loi ya utsaharma et chambre de commerce wake tribunal yende yekreyo wakati ya ministre de la justice en 2016-2017 ya adoptewa shahafidu hojanomewa konomewa 2020-2021. Est-ce que hiyo erreur ya Fahami kale uhafidu hanomewa yoti erreur ya Fahami Fahami katina mtsango yabo itoka uyonti harima ze aksendaru ikawo ndora mtsombolesha ya jaji tamuke hajaji tamuka sharidiwa za ukaya valema na ramwambia jaji tamuke rijuele jawabwela hae shabadi ya hajato wale jawabwela hae karjato shiha shangaramba ukano vanu ngo defende mjomba hahu honda hubi na dahu pourquoi maraka mo interpelle ya jaji eleze karika ujua rika hanza renge réponse ya ukabanungu joja defende mjomba yerika humpara ya jeleze zabari hinri aho ngasitabirini Manama Olida Ekiano Fodel Kao Sifstehilana Haku dans un état de droit hata mru ya viole mru ya rohichwa de tout genre yene haki ya hahe yokanikiwa ekange na haki yeunikiwayo iyo nde mana rambao état de droit karnacho renga ke mwanadamu wa ibo ya uwa harmeseni ya ibitayo ntipia rajaramba kabanu hakawa yeche na ingo mukakaja kawa yeche shakanda ina wandu wa msaidia richorenga hakawa yeche shakari hundu confirmation kabanu baka wandu wakosione yeunikiwe haki hiyo ka kweli ngawe na haki kuja kawa weche sasa kuna pele en état de droit vanuka leo Metro Fahami puisque c'est ça ko izo neziritabishao si wahanjume ikao kartuona sawa na nyi wananyasi ngarukubaliyo kamsaidie wo wandu ikao ngwa uharimwe rejimu inu regime ngwariruma unai ngwarangamizao shakale ufahami abo kaya wakati msaidia akafungwa il a bien précisé hamba c'était des règlements de compte ya wandu wakafanya règlement de compte dauna wanu msaidia na sambi il n'était pas au courant de ce problème charme dossier msaidia il y avait de l'injustice kabaja kandongo za confirmer il a reproche na ila deli msaidie yamba haifanya
abo en tant que son avocat, c'est son droit de dire la vérité. Yo que dossier inu, c'est un dossier bidon. Abo karja saidia mruri huo, msaidie kale unguri huo. Shale uwe alona haki. Haki yahi yatinikiwa. Abona rukubali ya ukabu karchuanza etat de droit. Etat de droit, iyo ngeladimu iserve wanadamu wanti pia. Rowai rowema. Enu jokane haki yahi yanikiwa. Jokane haki yahi yanikiwa. Vanu maudu yezinu ngejo si abonti. Ngarraproche wanadamu. Waliyo harmo yezinu. Rambao kangwa kosioneo ze crimes zijiriyo. Wawiju jiriyo. Ekarende harma mahakama. Rihundu kanga mwanadamu yabo. Ulo innocent. Yatsu komete. Crime. Ni financier. Ni humain. Rangu haka harma regime. Abongari mfunga urambeka no. Wende wahiba. Wende waua. Abu karti harma etat de droit kwezi. Abu wakati u karti harma etat de droit. Abu wakati unga si harma règlement de compte. Wakati unga si harma règlement de compte. Sha etat de droit nda hiyo yoke mwanadamu ibori mraprosheo. Ye mahakama yafanya. Ze haziza hao. Ngeladhimu watoa ke mwanadamu inge innocent. Kajafanya krimu. Ya puliliwa. Hiyo ndiyo riwani liya usambileo. Hiyo ndiyo riwani liya usambileo. Hokasambi hafungwa harmanzia zito za sharia. Za chudungana. Na mbanzia hata. Kabati mrutuju wakaye procès ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ça ne tient pas debout. Il falsifie loi. Irendwa ndo mwezi no bora ya tilo prison. Abo ngasina haki karna ujua. Ritwamba minde ulone haki milu opposant. Shaulo lo harmwe regime. Ikaungar aminio kangu dhulumiho. Au ngwendo yarolo hitwa. Vatsinanzia za haki. Rijua kange innocent. Riti proclame innocent hiyo. Abo karti harmwe etat de droit. Wanama watukufu. Karti harmwe etat de droit. Na tafadhali rikubali relewe ze kweli. Shale uri kaulinda. Pisko amisuir kafahami. Handri haja bala. Hambo kaba no Ahmad Hamidu wa imwiti. Ahmad Hamidu kweli minde na mninka. E bourse wenda Senegal. Ahmad Hamidu kweli minde na intervene ya nomewa. President du commerce. Rijo applaudisse. Rijo rema koti. Rijo rema koti. Ngasi tiyari reme koti ya rumwazen rabo. Shakarti tiyari mwanadamu ya juu ya jitamuke. Yatowe o shahidi wahe. Rukubaluka vankweli. Ona yutor hotsumbolea. Metro fahamie shaa. Na banu sendokosi nunga innocent. Pourquoi rakamu interpellé? Ya jejele se banu rango sukwa Ahmad Hamidu ya rongoa. Pour quelle raison? E manaramu interpellé. Rijeri shie. E majawabu. Ikao. Nde yauzisiwa. Ni bandu ya wanaanya. Nande majawabu mararu yanu. Ikao c'était le plus important. Ndele jawabu lokaya yetsinde amnike bourse. Ndele jawabu loka yetsinde ya saidia ya nomewa president wa tribunal de commerce. Ndele jawabu la dossier o wakati yaretewa. Yaunde majawabu rakaulinda ramtsaha metro fahamia jiajeleze. Tijiriwa banga mwanama banu ikao mimi mustaindo nondo. Mohamed Sule. Na miti mwono afanya posto jana. Ye posto yafanya. Ani, kaijare ponde. Zila metrofahami kaundo ya jitamuka. Nga mutsauswamaha mwanama pisko mi huste. Nga mjua zembana zaha. Sha narkeradi. Rikai makoera. Yoka metrofahami kana ujajibu. Izo mimi nanzao ya jibu. Ukamtuabe hafidhu ya mwidi.
nsome ka hafidhu minde namnika bursu, nsome ka minde namnika nomination. Fama ka ujibu sur de fait ikao hareprochewa hamba hazikosione de mahakama yahe, de bursu, de nomination. Izo ndizo yaraprochewa banu. Vahe kauja jibu ile appel ikaudo yafanyiliwa. Donc na renti ndoko na baraka pisko banu ngamfikira mashiengo shinji shupa taibu wakati mwinji na mami surka sonti Pierre lo banu ngasine hamu ya henti yatu radio ya nziza njema leo karna ujua ridofanya prejugement leo kabanu metro fahaminge jaunge jau. No, si wahanjume wananya wakaribu naye rijuao mwanadamu karna ujabanuri wangane shangar jujarambe. No, tijau metrofahamilu niutivome zila hatu lokari rikena rimdende telecommande rimwambe ka amba jau comme d'autres riwasuteneo walo telecommande za hatu walo telecommande za hatu kezorjo wambia nizo wajofanya memdeshe ngwende wasubarini metrofahamiwa imanadamu ulo nakili ulo nuhuria wahe il peut pas se soumettre harima izoranzao ngujo jehansi izo ya unao maslaha na inge pre ya deba vanu fahami tindo wandu waparota wa deba tindo wandu waparo haraya contradiction. Non, il est toujours prêt ya discuter qu'il a tort, qu'il a raison. Ili ya hunde faida hosoni mwemraji vahemraji ya hunde faida hosoni mwae shaleo fet metrofahami na mkera dibaba ni nuti telecommande karnato jua tujarambe ka metrofahami uchinjie dossier inu yemka humra proche zabari hinri humra proche sur des faits hajazi réponde halafu abaha ye réponse kaitumjibiyani voya hambeze kweli hizo ya yenshi abo no uchinjie dossier inu no ntujinerve mwana mawisi no abo ngasina ze critique ikaunga jojo wa humfanyili yazo mwanadamu ni wakati mwanadamu yarenga dhamana za kisiasa abonge tiari ya kritikewa she critique na ikaifonde wole uram kritike ramwambia ka metrofahami nsojeleze juma zinu ikaunga garura prochewo le wajajeleza sha on veut pas accepter il a réponse ya zila ya yenshi karton za zi accepte manama Mohamed Sule yonga mjibu harmwe posto ya hwaba ntuo na mbaba hanu wakati harmwa ya intervention ya metrofahami ya ifanya ya honore Ahmada Hamidu ya meprise Rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi njawa na harma intervention haifanya 17 minutes. J'ai suivi de A à Z. Nchuono bahanu yabo ya meprise Ahmed Abdullah Mohamed Sambi nchu amini ukangabo mzimandasi ya josubuti ya hime ya meprise Ahmed Abdullah Mohamed Sambi au honore Ahmed Hamidou. Il question Ahmed Hamidou fahamia répondre à ces questions ram reprocher halaani wajau ila manière ya mépris ya arrogant Ahmed Hamidou yaifanyilio wa Komori. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Qu'est-ce que nous voulons de plus? Ngaranza ndongo hindi vanumdiwa zaka fami wende avoka wa Ahmed Hamidou wakati huo yarengwa ni muwahe. Il a le droit ya répondre. Il a question Ramuzisa ya concerné ya arrestation ya Ahmed Hamidou puisque il était son avocat. No wakati huo Kajandri halole mwana msho Ahmed Hamidou il ne le connaissait pas. Il a karumtsa hande Ahmed Hamidou
Kajaka ujua Ahmad Hamidu ki seki. Kajaka ujua Ahmad Hamidu seki. Chassi singar mélanger. Puisque mélanger l'yonri. C'est puisqu'on n'aime pas cette tête. Abo etetinu vortu yanza. La dima haina rongo. Rizika zeboa eju. Shamimi titabi harma wana ama wasarabu. Hama ndo ina mvumba banu Muhammad Sule. Uyamjo subutini mvumbu we pisko imanama. Ya ukaye mwanama mustarabu. Ye mwanama ya soma. Kejala dimu ya kena argument. Za wandu tsawala. Ika ukwatsu juwa le kanga luba liwaje. Kejala dimu zila kritiki ya fanyao. Zikaye hamande zako wandu wala. Ila dimu zike koera. Zike fonde. Iyo haki ya Muhammad Sule. Puisqu'on me partage bwana inu daminae. Ibanu pendant des années. Sina ujuani hibe haki yae. Shanga mwanzo ya tijimete. Kom wandu tsawa o. Ngwa jau vanu haruma mepri. Na udeya wandu. Hoka izo kazi jamjisa kazi na humjisa. Doko mimi. Tika vijani shemeze. Nambeka na tafadhali. Riranchi wanafiki. Sonti pia. Karna ujuwa interpele mwanadamu. Rambe harende nai. Rambe nsojeleze. Yajiajeleze. Rudi rambe kakajatoshiha. Ngaranza ule jawabu. Shandi lo sisirjo uhambi ya wambe. Non, yoti eta de droit. Ni yoti eta de droit. Yeta de droit ndo kani jenu uhambi ele jawabu la hangu. Ulibime. Ulitsuje. Shatinuka no. Ngiladimu ujewa mbishani nizo mimi njo wafiki. Nizo mimi njo jiriwa. Nizo mimi njo remakoti. No. Panu ngasinda sina wandu wenji wanafiki banu. Riwaju wao. No wasutene wao. Ni wandu rilio harumwe mbana inu. Dok mimi wanama watukufu. Sina ujua. Nihimilie dhulma. Niwonoka mhadisi ule ngutsokazi wandrabo. Abona mtsokubalika mhadisi ule nde yaro mrua yu itwa. Na abonga mdoka mhadisi ule tinde ya muwa. Je ne peux pas le faire. Puisque abo tidhulumu mhadisi ule. Tidhulumu wanahahe. Mbaba hao ngwendo yaro lo hitwa. Ngwendo ya fanyi wa pendomor. Wakati kaunge innocent. Donc leo. Naftafadwali. Bamwana mangabo vagance inji. Ngabo heni inji. Ngabo mepri inji. Hosoni mwatu na metro fahami. Eshiri déranger wo hinri. Eshiri déranger wo hinri. Olio karibaki. Harmwe sujet. Ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi. Rijari kubali rientrenewa. Rinjia. Harmwe problemu ya Ahmad Hamidu. Ila diversion rakafanyiliwa. Ila diversion rakafanyiliwa. Donc wanama watukufu. Na riente shengo shinju shinu. Na riente eheni inu. Metro famille a le droit de s'exprimer. Ne johamba tiji exprimer. Abona tiji exprimer yeye. Cha metro famille ne droit. Et kahara proche wandrongo. Il a le droit de venir s'exprimer. Yatowe le jawabu osonimu wa komori. Izo ya uzisiwa. Waiti mtwana hatu. Jena mnako miti mtwana wa mrubanu. Somahani kwezi. Miti mtwana wa mrubanu. Mimi nga mjuhamba izoni aminio. Nga mjuhamba izoni aminio. Chantina ujani obligewa. Nabe izonto amini. Ni rende izonto amini. Tuko. Wanama. Mettons le débat à la hauteur. Mettons le débat à la hauteur. Puisque le débat Kaiti à la hauteur. Kaiti à la hauteur, il y a des débat namna ijao. Léo, il y a certains cas. Et quand Léo Fahami, Hajamba Ahmad Hamidu, Njaparo Mwishia Jao, Njaparo Mwisha Jao, Rijombe Zoti Zinjebo Fahami. Puisque je kutu karjahuzi ça.
Shahauzisi wandongo. Ram rapproche a déjà répondu zenongo izo. Il n'a pas rentré sur la vie Ahmad Hamidou. Quels que soient les liens familiaux. Kajanjia. Et il n'est pas prêt de rentrer là-dessus. Ahmad Hamidou. Moujoji Djiboulia. Chametro Fahmi. Il n'est pas l'avocat. Ou Ahmad Hamidou. Harma izo a rapproché wao. Shafahami ajibu. Ze efe kaundo ram rapproche. Ramambia ya djiajeleze. Shafahami katou défendre Ahmad Hamidou. Il faut mettre ça dans vos têtes. Katou défendre Ahmad Hamidou, puisqu'il est le premier, Yalani, il est mépris, il y a Ifanya, Juzi. Kwezi, na renti. Ezasaya. Ikawo, mjokanga zokankodo. Somahani kwezi. Mais là maintenant, j'ai vacciné. Je m'en fous. Je m'en fous. Gejuka ni traité wa de tous les noms. Je m'en fous. Shangam laani. Chindo wanrupia. Puisque leo manama Mohamed Sulenge ban. Njaparo mwishia jade ya mruban. Njaparo mwishia nji haruma familia wandu ya wadea. Non. Il fait ses critiques. Deshe ses critiques nga kao sévère. Shaka japaro japu mruche obanu. Ya tuwe mrenguo au ya nji haruma vie prive ya famille ichoka uyonti. Shando wandrajina. Rilio banu. Vanu siyasa kwezi. Simalapizo. Siyasa tinrabo. Vanu Ahmad Hamidou. Ngarimra prochewo. Hazila fonction za procureur général. Yalonizo. Garjo juari matake dans tous les sens. Suite à ces fonctions. Menga sinabahanu kao kartina droit. Gasina bahanu kao kartina droit. Et j'assume. Ntina droit ni de mtazahe. Ntina droit ni de mrumshahe. Ntina droit ni de mbebahe. Ntina droit ni de umjinihahe. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Nariatake procureur Ahmad Hamidou. Dans tous les sens. Rjouwana masula harim déstabilisé. Mais pour rentrer dans sa famille, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Iyoti siyasa. Mzaza hingarimde ya uzabari hindi. Mbaba hingarimde ya uzabari hindi. Mdumsha hingarimde ya uzabari hindi. On n'a aucune raison d'insulter sa famille. De mépriser sa famille. Ahmad Hamidou nuwarulo na mbwana da sinae. Yaliyo na fonction. Ikauze fonction hizo. Ngukosione yenti ngesi hao hambwani. Yenti nge dulumi hao. Wanadamu ngwatolo uzeroho. Abu ngariwa nao na Ahmad Hamidou en tant que procureur. Puisque vanka karjaka procureur karjajuana nae. Shangariwa nao na heze fonction lonizo. Donc nartafodwali. Rireti ondwa dingoni unu. Bembana inu rijari imenye. Hazidwa. Na mepri. Na ndrabo zinji. Zitodunga na nzia. Ngarinjia warma ze famille za wandu. Ridea. Ze famille za hatu nga joja zideziwa. Abo ritikoze. Puisque kati jabanu tideya. Mbebe wa Mohamed Sule. Abo Mohamed Sule ile oblige ya jabanu yandeye. E kati jabanu tizingare mwanama. Ader timde zemta zahe. Ader ngena haki ya jamde zemta zangu. Sha Ahmad Hamidou. Karna jua humba nafasi. Heze fonction lonizo. Mais pour sa mère. Son père, sa femme, sa soeur, on n'a pas le droit de rentrer dans sa vie. Harma vie familiale. Abuntu défendre Ahmad Hamidou. Ngam défendre famille. Car ils sont pour rien. Les Wemanara Takeo, Nourel Fatihou, puisque Nourel Fatihou, il est le secrétaire général du gouvernement. Et Manari Takeo Lukmani, il est le commandant de la gendarmerie. Ngwaou Harima. Posto gouvernemental. Les Wemanara Takeo Ilham, puisque Ngeharuma posto gouvernemental. Abunga sina droit puisque ngari watakeo suite ya hizi fonction za hao izo wafanyao. Shaka kwa jakana posto watoka ndo wana wa koloni la zala sumani. Ewa utijoko mjawanu ni watake za bari hindi. Ni waraproche na ndongo hindi. Non. Shemana leo raproche wo ndabu ya kawo ongwa unadoamana za daula. Leo mzeze wa Ahmad Hamidou katina doamana ya daula. Mbabahi katina doamana ya daula. Mdumshai katina. Mwanamshai katina.
yonde ilambo hao ligne rouge ke jala dimurinjie harmwe ligne hiyo nari attaque Ahmed Hamidou. On a tous les atouts pour le bousculer. Ngasine namna rjoshinda rim déstabiliser en tant que procureur général. How dénoncer il a une compétence ya l'ONU. How dénoncer zila crime kangu zikosione. Chatino jabanu rim de zimbabwe na mzazai. Nimdum shahene mwana mshwai. Non, non mjini hao. Je trouve tellement regrettable. Je trouve tellement regrettable. Yo kaabo tilo manemba na inu yala dimike waswili. E manemba na inu ya waswile namna inu. Des erreurs, des dérives. Ikawa zifanya ngar zifanya jusqu'à maintenant. La politique, la politique c'est l'art de le mentir. C'est pas vrai. La politique c'est pas l'art de mentir. La politique c'est l'art de proposer. Mais pas de mentir. Karna ujora mingar fanyo siyasa rambenda abu. Karna ujora mingar fanyo siyasa rike harmazidwa. Za kufuru na dola uso. Ça je ne suis pas d'accord. Quelle que soit étiquette njoka ujanikaziwa. J'assume. J'assume. Puisque kabatsun liso, kabatsun ivazo. Shanga myeshi. Hensaba mwili hangu. Donc mimi ngam laani ngam condamne. Ya ukanamzie, baba nuze critique zifanyi wao. No wana she watu. Ikao bandu ya hao. Warende ha reference wa miju. Mikopea. Na yoti yangibu. Kale omi jo kopea mwana mama Hafidh. Mikopea mwana mama Salimu Isufu Jabu. Mikopea mwana mama Madi Hassani. Mikopea mwana mama Fatehu Ibrahim. Omar Mirali. Pisko Yusufu Hussein. Wao ngwa kritikeo. Ze kritiki zao nga zikao constructif. Shaku kuna paro na mahafidhu ya jebanu. Ya jea zingare waziri. Ya mtowe kiloti. Sa jamais. Kuna uona. Salimu Isufu Jabu banu. Ya jea zingare waziri. Ya njia harumwe mrumshai na mtazai na mbabae. No. Ainsi de suite wanama wao. Wao ndo warede ha reference. Bo wamijuu. Leo mi wane mwanama. Aderinge banu. Ngujoja fanyese kritik zae. Shakabati. Mrujo parishi yaka. Ader. Hahimiha. Hapula mrungozi. Awanjia harmale dahu. La waziri fulani. Hanjia mtazaya umbebaye huu. Awe mwanamshwa. No. Iyo. Wanadamu jawao. Wa umrungu joka fier mria wa shekeze. Mwanama zukiwangu Jamal Mwalimu Ngemanu. Dele de bien himbana inu. Il est là. Est-ce que mparumo na ze posto zahe? Au ze commentaire? Yeu jomni critique banu. Harma commentaire. Shaka mjaju mparumo na yandeye. Kamjaju mparumo na yafanye posto yade. Ngu denonce ndongo zimbizi birao. Ha propose namna za ladhimu zifanyishie. C'est ça qu'on a besoin. Siasa, c'est pas des insultes. C'est pas des ragots. Natafadhali. Rikai à la hauteur. Yo kabanu kasiyar mbwana ya siasa. Mbwana ya siasa tishiengo. Ti mepri. Ti nrabo. Banungari wanao na wandu wafanya unai. Awandu wafanya unai wao. Ngela dimori wao nese. Yo kazinu mrendao zombi. On doit faire telle façon. De telle façon, il propose. J'ai proposition, tu nous dirais rombese. Non, yo ti proposition. Abongar détruisé o. Il ambana muyo. Donc ti jumtsani rafwana. Kwezi. Riziye. Hajimbe jabanu ngena responsabilité za daula. Na jeri matake. Rim dénoncer. Chamde zahangu. Elle est pour rien. Elle est pour rien. Wotinde ulo ne posto urumo. Ndumshahangu il est pour rien.
mwanamsho wangu ile pour rien, babangu ile pour rien. Donc on a réattaqué Ahmad Hamidou. On a tous les atouts de l'attaquer. On a tous les atouts de l'attaquer. Mais sa famille, non. Ye famille a hingam jwamba, non. Et j'assume, ntitiari mtazi wa Ahmad Hamidou ya deziwa. Au mbaba ya umdu mshaya umana mshwahe. Ahmad Hamidou, memba nata Ahmad Hamidou, nga sinezido za humde ya kisiasa. Nga sinezido za humde ya kisiasa. Na ndizo ya kusioneo. Ndizo ya fanyao. Tindu jabanu rimlazi na mtaza ya umana mshwahe. No. Iyo kaichuri nika honor. Kaichu honore ila mbanari wanao. Kari jabanu uka le jawabula hatu ndo jari la zena mndu na mzazai ni mwana mshwae. No, iyo ti honor. Iyo honorewe mbanari lonio. Donc kwezi wanama tukufu. Il est temps ya ukarizie ze betizi zinu. Rilanti ya feri ya Ahmad Hamidou. Pisko rifanyiliwa kusudi. Diversion raka ufanyiliwa. Hauka kolonela zanasuma na onoka. Uwa komori pia wa hafilia. He problem ya rais mzamani Mwenyezi Mungu ajohu mtowa harma shahid zaliyo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettons un autre problème. Haya Ahmad Hamidou abeho endambe jao abogari watowa wangu ajuja onji inu kartushindo elewa kainu diversion ifanywa urangu hale ye system inu garifanyiliwao sonti pia rikauha. Ahmad Hamidou ridiwaza ce qui est primordial. Et ce qui est primordial ndo uwania, ndo uhezaleji, ndo ulila. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya tolo ende afanye soin ya tifie voix juyu. Izo nizo rajombea. C'est ça qui doit nous tenir à cœur. Ndo uwana hata Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya hunde ya onafasia ya puliliwa ende afanye zihiro. Shangari konsobanu harmu Ahmad Hamidou. Vawa profite wa hensa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yabo. Maudou Jerishi ahe. Ça sera trop tard, mon âme. Ça sera trop tard. Na rejei yarme sujet. Ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. C'est un homme innocent. C'est quelqu'un qui est malade. Il a tout le droit d'avoir des soins. Il a le droit d'être répatrié pour avoir des soins. Ils ont des akauladi muzike primordial voici juyu. Riziwanilie. Ritikena suje banu katsindiyo. Nde ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Iyo nde ala dimike sujet prioritaire. Rirenti wana masuje wa mafiti wanu. Rangalie ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est la vie de Sambi. C'est la vie de Sambi. Iyo nde ala dimu préoccupé. Ridefende manadamu irahaye Jaffa. Pour faire triompher la justice. Na iyo devoiria hatu simaraia. Iyo devoiria hatu simaraia. Riwanie. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Yatike fidia. Jeze fidia zavira. Donc, kwezi wanama, iyo ndiyo na Johanza. Ike sujet plus important. Yoka rikentivan, riyambe. Rilamume wa Komori wali uwantiju. Puisque un peuple, il est toujours libéré par le peuple. Yentia hatu kena paro libéré wa. Vatsine maraïnya. Et maraïnya doit la dimwa libérer peuple. Donc, narikunde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réveiller notre peuple? Wajuhe dingohi. Waishie. Ukabanu yentinge kozao. Yentinge dulumi hao. C'est le moment de changement. Rirohi, harima et mafiti, mafeliwaka. Lewa Ahmad Hamidou. On perd du temps. Restons-nous concentrés sur le sujet le plus important. Nous avons un sujet, il y a plus important actuellement, comme le sujet de sauver la vie d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il est préoccupé. Il est wakati. Mwenyezi Mungu yamvukishe.
yamtowe harmwe prison aliyo. Donc kwezi wanama watukufu ngamombo Mwenyezi Mungu ikenja toza mruada buvanu minhum dam ni wanama wa bwana bandu ya hanyu ikauti mvumbwa ne madzina banu ne mana na mvumbwa ne madzina ngabo yaka ni wandu ikau mihum stehini mihum mwazani yauka vous êtes ma deuxième famille harima zembwa na zinu abo kati mvumbuwani sinjatsirongwa naye na mjuo kaya ihoti ubenza hangu puisque mndu ikao ntsumnika mba reconnaissance au ntsumnika valeur mitijumvumbua yatijondea shemana leo bandu ya hanyu abungabo wasana tuwavumbua nongwa uhoroho ni hangu ni warekonese ukao mwengoni mwami wanadamu ikao mihu mtukuzani mihu mwanzani jena mnako nyinanza abunga mjumtsahani ikatsirongwa naye mniswami baiho tsiubenza hangu chati jabanu ili nifanye ipwe yinu ya ukabanu metro fahami sinde ramreproche ramwambia ya jiajeleze jumwanu kutondaro ramraproche ya jajeleza keti wajibu ya upanike ya kwamba ndabo ya ulekeza mafele waka riruditse na rimraproche ba ila reponsi ya ikaiti satisfait hosoni mwatu ele wokwezi wanama watukufu mjojibi wakametro fahami haja hamba ndabo banu rimreme ya koti pisku waboze ndabo ya jujambe ndazinu duka kweli bwanama na mniswami hibaminde na nikama dahamidu ye bourse bwanama na mniswami baminde na intervenir rengo president wa tribunal de commerce bwana na mniswami bakaliba le dossier valahi bima pesa chati skafanya kusudi nizi ezo ndizo mwajujibiwa metro fahamia je amrepondeni ya bendrabo chati ambeze kweli eza mhusu harme problemu yinu abo karando anza rambika antsora mbeze ndabonoro remekoti abungarta wao harmazila mbwana riziwanili yao nanda ila état de droit. L'état de droit, ça doit être traité pour tout le monde. Que l'opposant, que le pro-régime, c'est lui qui a eu gain de cause, avant qu'il ait bénéficié, yanikiwa et hakiyae. Rewlo harmwe régime, rewlo opposition, et comme nous kajaoua, yatifungwa kahau, nous kajaoua. Donc, arrêtons de s'acharner contre M. Fahami. Fahami, il est près du débat, il est près des contradictions. Shana renti tsukanti ya ukemwanadamu wei narchohamba hafanjao, narchohamba hasisijao. Puisque son nom nous gêne, au kartsu mwanza. Non, non. Iyo ti kidoma na kwezi wanama watukufu. Enge, tika hanza njen retablisse. Et réalité, izo ratame trofahamia jazambe, nizo yajibu, rambika non. Abu karna jua rimraproche. Nandongo ika ukatuzi jua. Kajanjia, d'autres détails za madahamidu. Puisque kahanjia, izo tumraproche rambika, engo zinjio zinzabari hindi. Shemana rakamlinda ya jajibu ndabora mraproche uka hakosioni harmaze 3.0. Abo c'est tout à fait normal ya jazijibu. Ahmad Hamidu ujojua jiwanilie. Ujojua jiwanilie. Duku na renti yoka rambeka metro fami uchiparambe sujet. Non. Pourquoi? Leongar ji permetteur rambeka mra chiparambe sujet nous abarindi. Pourquoi? Kamra rapproché wa mdungu joja répondre. Engenga mtsasomaha e katsi ezaleji. Mran swami surtout nda umana Mohamed Soule kaungo njondo nono nga mujondo nono e kautsonishi abantu si vous manquez respect c'est pas de ma propre volonté, tu le sais très bien toi-même que je te respecte beaucoup de la même façon que tu me respectes. Shangabo critique kao ladi markubali rifanye deba rikritike ya ukazinu tsinde namna inu zinu tijao puisque ils ont des théories soma. Moi j'ai mimi ntsuju wazan pia. Je peux apprendre devant toi. Gabo izunju soma hosoni mwawe.
ngabo izo ujo soma hosoni mami njo soma harmo mrwaji wanrwaji waju soma hasmo si kartito juwaza ngozo ntipia banunu utaleri fanyao ili risome rijue donc nge ngamkazo bano na ube hazi soma hazangu amombo Mwenyezi Mungu yoka mndu yatin laumu shezoni asume unzima ngamlaani owandu wanjia uwedea mbaba wa Hamada Hamidu mdadzahe mdomshahe yefamiyahu mjiwahe ngamabukati jau na tena tumati jau na riziye na rigabili Hamada Hamidu shatindo hao wakau hao itsompuria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.